Ngizitshela nje u-take away ningamangali bafethu niphakamisa u-take away. Ndisemzini nami omsha. Ndisemzini nami omsha ndisho ukuthi neselingi niyayibona ukuthi akagqitshwa 100%, nothing perfect. Kusho ukuthi abantu abahlala eCarltonville iyona ndawo abazoyirenda le. But nisesemzini nami omsha. Ndisalungisa nisabuilda today benibabuildela igarage. Benibenzela i-steel garage. So igarage eseqophelweni eliphezulu. So yiyo nisayibuildayo. Hayi level yempahla bafowethu nifuna niqhatha ndadlula kudala. Yabona i-competition eseyikhona manje, i-competition yemizi manje. Competition ekhona i-competition yemizi. Ukuthi kanti wena unemizi emingaphi? I-title deed uyayazi na? Xa nisuke nithetha nge-money magnet wena uyayithatha na? Xa nisuke nithetha nge-money magnet nisithi ndinengcabo zemali wena uyazithatha na? Iyona competition edlalwayo ke bafowethu. Iyona competition endiyenzayo. Yabona nje i-roof ukuthi seyiphelile but isashoda ukuthi ipeyintwe. Kusafuna ukuthi kupeyintwe nje. But ama-light afakiwe. Ngomdlalo wobhuti bafowethu andithini guys. Ngomdlalo wobhuti phela ndifuna ukuthi xa nisithi umuntu makazi uthatha ingcabo zemali azozithatha. So inhloso yami lapho ke bafowethu. Inhloso yami ilapho ukuthi xa ndithi yiza uzothatha ingcabo zemali uzozithatha. Nawe ube kwi-competition yemizi. Ungabi kwi-competition yempahla. Impahla zindwangu nje eziphelayo. Impahla ungabi competition yempahla. Uyabona? So ndiyazi ukuthi abantu abanejealousy bazothi uSimbi uyachoma. Bazothi uSimba decent data abanye babalekile babukele ngapha kwefestire. Cha ngichomi bafowethu. Cha ngichomi. Kuphela ndithi umuntu makazothatha ingcabo zemali ahlukane nokusokola, uhlukane nokuhlupheka. I-competition ekhona manje, i-competition obhuti abadala manje. Competition obhuti abadala, i-competition yemizi. Competition yemizi, i-competition ekhona. So ndinganibonisa nje bafowethu. Ndinganibonisa nje ukuthi umzi usesemsha. Umzi nanku nisazofaka ibox, nisazofaka imeter box. Umzi usesemsha kakhulu awukabi nansho nebox. Umbani akokudala ndiuthengile. So xa nisuke nisithi abantu mababuye bazothatha ingcabo zemali bona bayadlana. Uyosebenza nzima empilweni. Nibonibhekisisa xa nisenza live ngeke unibone ndiyosebenza. Ngeke unibona abantu bagcine ukunibona ndiyosebenza. I think it was last year 2022. Apho khona abantu bagcine ukunibona ndiyosebenza. Ndifaka ama-overall ndisemsebenzini, ama-overall white. So after ama-overall decide ukusebenzisa ntoni ingcabo zemali. Futhi ndisebenzise futhi ndisekuma-overall because of benifuna extra cash. So kusho ukuthi xa ndifaka ama-overall emsebenzini. So la benisebenza khona kunezinto kade bezidinga abantu. Bezininzi benisebenza emayini. So kunento bekade bezidinga kule department bendikuyo. So umuntu xa ifika nje ngelanga nithi phapha iqale ngoba 50 rand. Ndathi ndiyayibona imali yakhuphuka. Ndathi ndiyayibona imali bafethu udlula 10,000. Ndisebenzisa ntoni ingcebo zemali. Ndathi ndiyayibona imali seyidlula 10,000, imali seyininzi.
kwangona ngiqala ukudecide 2022 ukuthenga umzi. Manje senibala ntoni? Senibala uluhlu lemizi so. Because nisebenzisani ingcebo zemali. If uba yabona bafowethu mawufuna uba successful usaba ngapha futhi ukuthi abantu bokuthetha kakubi bokuthetha ukuthi uthwele. Abantu bazothetha amagama. Kusho ukuthi ukuphumelela usekude nakho. Kusho ukuthi ukuhlupheka usakufavor ukuhlupheka. Kusho ukuthi ukuhlupheka usakufavor kakhulu. Yabona mawufuna ukuphumelela bafowethu. Vele xa ukhuphuka, yabona iplane xa ikhuphuka, yabona iplane mayisuka e-airport yaphezulu akubi mnandi. Kodwa xa seyifika pha phezulu ishelela njengosimba. Uma novula izandla usithi. Xa nifike eMidrand nifike nivula izandla nithi. Xa nifike eKrugersdorp nifike nivula izandla nithi. Apha nithethe ngamalokishi bafethu, nithethe ngama-RDP la. Ndidlule kudala kwistandard sama-RDP. Xa uthi uyabheka na grade 12, xa uthi uyabheka na degree, xa uthi uyabheka nje kuphela nisebenzisa ntoni? Ingcabo zemali. Lidlule kudala kweso standard mina. Sithetha ngosimbi thi nifake ijacket bafethu kuyabanda eGoli. Ndifaka ama-hit amabini apha. Cha ningamangali ukuthi nibone i-heater ihleli phezulu kwezitina. Ihleli phezulu kwezitina because of ngumzi omsha. Kusho ukuthi lo mzeni ngomnye yemizi yami. Yabo. So lo mzi lo ndikuwo bafowethu ngomnye yemizi yami. Xa nithetha ngemizi kusho ukuthi hayi ukuthi mhlawumbe ndiyachoma. There's no way ukuthi ningachoma. But into ndiyakhuthaza, ndifuna ukukhuthaza abantu. Ndikhuthaza abantu ukuthi bathathe ingcabo zemali. That's it. Siyabonga kakhulu like. Bafowethu yabona wathatha ingcabo zemali ne awuphumli. Awuphumli. Abantu bayayazi indlwami ukuthi inhle njani eseKrugersdorp enhlala kuyo. Kusho abantu akusho ngomna. Kusho abantu akusho ngomna. And anikayivezi yonke. Anikayivezi yonke. Sikhona inyanga ezithile shem ebekuthiwa zithathela imizi. Sabona befota kuthiwa zindone ezandweza kulama club wabo la, lama tavern wabo la. Abawenze lama tavern wabo efort engathi uyi-construction ya build. Thatha ingcabo zemali akusosithwalo. Ingcabo zemali akusosithwalo. Bafowethu ngifuna ukugqithisa nje imessage ebalekile. Kuno live engisafuna ukuhosta. Kuno live engisafuna ukubamba but today andikho ekhaya. Lo live lo ubaleka kakhulu. Lo live lona ubaleka kakhulu. La khona bengithatha ngesiprofeto esika Jacob Zuma. Ulive wakhona bafowethu ubaleka kakhulu. Nisafuna nje ukubamba but I'm not sure. Nikhumbule uba nisebenzisa mina ingcabo zemali bafowethu. I'm too busy. Nisebenzisa ingcabo zemali but nizobuya nizonitshela ukuthi kuzokwenzakalani ngeMK. MK bafowethu isibusiso. Sisekude as long uZuma eseyinhloko. Izibusiso siyazibona. Ndifuna unitshela ngesiprofeto. Onyanyawo bafowethu ndifuna umtshela bafoko off indaba yakhe. Onyanyawo nje bafowethu ndifuna ukuthetha nje straight ithi foko off indaba because up uNkulunkulu uyahlonishwa. uNkulunkulu uyathotyelwa, idlozi liyahlonishwa. uZuma ndamprofeta ndaze ndamtshela ndathi ipower yakhe eze kum. You understand? Ithi manilekelela uZuma. uZuma before ezothetha ukuthi unobufakazi obungangendlovu. Before kuzokwenzeka zonke into ezihelenzile asazozenza. And I will drive in a spirit. Ngespirit andisazongena kakhulu because of
Ngifuna ukubonisa ukuthi imali iphuma kuNkulunkulu, izibusiso siphuma kuNkulunkulu. Uma efamilini yakho kunyulwe wena, uNkulunkulu unyule wena ukuthi usize nabanye. You understand? And awusizi kuphela efamilini, bakhona nabantu ngaphandle. You understand? Khiphe isiprofeto sika Jacob Zuma bafowethu sa trenda ku YouTube, abantu basherisha isiprofeto sami futhi benigqoke yona le jacket. Bengibe yona le jacket lena xa ngikhiphe isiprofeto is. You understand? Sa trend isiprofeto sakhona kwa YouTube. So ndifuna unibuyisela ngeziprofeto ezisazokwenzeka phezulu kweMK. So khonapho ke bafowethu indaba yeMK nisafuna uke ndingene deep. Yabona safuna uke ndingene deep ndinibonisa ukuthi uZuma kahle kahle sefuna ukuthi nonyazi lenzeni. Indoni into afuna ukuthi uJacob Zuma inyazi liyenza. Yabona if uZuma ebezithobile ndinixelele nje into eyinyane bafethu ongajikeleza umhlaba kodwa andazi man. If uZuma ebekwazile ukuzehlisa uJacob Zuma weza kuSimba, ndiyanitshela bafethu iMK ngayiphezulu kakhulu manje. iMK ngayiphezulu phezulu kakhulu. Ngayiphezulu kakhulu iMK. But kusukela ba uZuma ethe xa injonga wanyatsa. Kusukela ba uZuma ethe xa ijo uZuma ifikile imessage kuZuma. Ndifuna nje ukunihlephelela kancane. Imessage ifikile kuZuma. Almost ithathe 2 days, 3 days, ithathe 2 days. Ithathe 2 days, full 2 days ukuthi imessage ayithole. Kusho ukuthi isiprofeto ndisithethe namhlanje. Kusasa uZuma wabeyazi. Sebemxelele. Ngakusasa ndathindwa nguGodole. Ndaphinde futhi umuntu obeclose noZuma that time ndathindwa futhi ngomnye futhi obeclose noZuma ndazothindwa inyanga kaZuma esemhlabi yalingana. Inamba zayo ndinayo. Inamba zalenyanga le kaJacob Zuma. And futhi ndabatshela ndathi yazi intoni kusho ukuthi akunamuntu ozomsiza nishona enyanga zakhe akananyanga eyi1 nenyanga zakhe uZuma ayikho inyanga ezokwazi ukumnceda. So lenyanga lena ke ndifuna unichazela nje kancinci bafethu kuba sendikhona because andithi ndiyasho ukuthi nisafuna ukunenzela ulive wenu. Ulive ozobu special because of even naye ndicabanga ukuthi ulive wakhona ngizowuposta naye athi xa uyubona ulive wakhona uya understand kube nento azoyi-understand. So lenyanga le eka Jacob Zuma izondescribe elidlozi. You understand? Izondescribe elidlozi lika Zuma vele uyinyanga mina ndikumprofeti ayinonto othetha ngayo. You understand? Ngumprofeti ndiyinyanga nami. You understand? Uyandescribela lo muntu lona uyanixelela ukuthi hayi kumele ukuthi ancedwe njani and ufuna mina ukuthi ndimnikeze izikills zokunceda uZuma. Yona lenyanga leka Jacob Zuma isemhlabi yalingana le nithetha ngayo. Ziyekene ezinye ezekuthiwa zikoMozambique wathi uZuma siyamazi yazithanda inyanga. But nifuna ukuthetha ngale lapha emhlabi yalingana. Yanifonela inyanga yakhona yafuna ukwazi ukuthi uZuma kumele ancedwe njani. Ndathetha ukuthi kumele ukuthi kunendawo kumele ndimfake kuyo. Indawo engakhona uyiveza na ku social media okwangoku. Xa sengaba senzoyiveza ku social media le ndawo le apho nifaka khona abantu ndizoyiveza xa ngaba sendiyilungisele sendiyenzela amasiko ayo aphelela. Akaphelela amasiko ayo ukuthi ningayiveza. You understand? Ngoba ufune ndiyithimbe, ufune umuntu athi xa ifika afeel ipower yami. Ndiyabona ninithatha kancane mina bafethu andithule ndiloko ngithula ndinijongile. Lokho ngithule nje ndinijongile. So bekumele ukuthi uZuma ndingamsi kwenye indawo ngaphandle kwale ndawo le mina endiyisebenzisayo ise-secret because okwamanje if ungayiveza ku social media ndiyanitshela abathakatha abaninzi banganthola ngayo. Yona ndawo abanganthola kuyo nje straight. Yabona ndine enemy bafethu zininzi nikhumbule uba ngumprofeti konke endikuthethayo kuyenzeka. Ayikho into okothandoze ndiyithethe nje nyani ingenzeka yikhondweyo. So uZuma ukuthi ndinikobisele kwenzakalani kusho ukuthi uZuma xa engabezothetha ukuthi unobufakazi obungangendlovu apha kuni. Uthetha ukuthi uJacob Zuma unobufakazi obungangendlovu emva kuba bemvalile Eastern Cape. Bamvalile Eastern Cape kwidolophu yaseBizana. Yabona umngcele wakhona, yabona mawusuka eBizana uya ePort Edward bamvalele pha uJacob Zuma. Kuyandlela iya. Imost yase Eastern Cape bayazi ukuthi indlela ekufishane kukhona
Onikhwe khona Costa khona Qotyane uvalwe la ngakwaqotyane apha avalwe khona uJacob Zuma apho bamthreatenishe khona. Bakhona abantu abayibonile isini. Okay, akunankinga ngenzeka bakhona into oyipostile samo andazi but bengazi bana mhlawumbe kuZuma. You understand? So uZuma ndimnikezela isiprofeto before lento izokwenzeka. And uZuma safika kuyisiprofeto. But uZuma wathini? uZuma wanyatsa wazitshela ukuthi usafocuse ukuthi ufuna ntoni ulendo ufuna ukubonisa South Africa ukuthi ANC lento imrobhe kanjani ANC. Just because of uZuma nakhonapho uthunywe ngama India engentendo wabize ngamagama. Uthunywe ilento ngamanyamazwe engentendo wabize kodwa niyawazi. Ngamandiya engentendo wabize ngamagama ngabo kade befanda uZuma. That's why uZuma bombone hamba namabodyguard amaninzi. Uphinde futhi uZuma umbone ejikeleza South Africa yonke ethini eyandi cost imali bafowethu. Eyandi cost imali ziyekeni iballot siyazazi ukuthi icost imali. Eyando iya icost imali. Ofisho uZuma nekhumbula ukuthi ukwi retirement yakhe. uJacob Zuma ukwi retirement yakhe. Wathetha ukuthi uJacob Zuma okay yena kwelakhe side usafocuse ukuthi ufuna ukuyisa ANC. Ufuna ukuyisa ANC ushiya uNkulunkulu ngemva. Ndiyamtshela ukuthi iphawe nayo iyokuphela ezomsiza. Ayikho enye iphawe ezomsiza. Angahamba uZuma ajikeleze, angahamba ndisho angaya nako overseas. Angaya nako Russia. Kodwa ayikho iphawe ezosiza uJacob Zuma ngaphandle kwaSimba. Ayikho bafowethu. And after futhi nithethile uZuma wahlala kancane safumana ukuthi hayi kunamavota 11 million namavota njani safumana zonke eza number besizithola lapha abanye bemane besithi 9 million abanye bethi. And after omavoti bese okay wavula icase ecourt enkulu kwicourt enkulu. Xa ivula le case kwicourt enkulu usashiya uNkulunkulu nedlozi lakhe ngemva. I know ukuthi intoni yenze ukuthi uZuma ndingamtshela nje straight emahlweni nje phakathi kwamehlo kanje. I know ukuthi uNkulunkulu agcine eshiyeka nedlozi lakhe wenzeni. Ndingamtshela futhi ayazi naye. It's just yena kayitholi kahle because of ufocus emalini, ufocus ku-MK ukuthi MK ufuna uyiphatha kanjani kwathini. Na that time befocus kumavoti. Ayikho enye into bengamavoti. Amavoti. We understand? Because of ebebona ukuthi iANC intshontshe ntoni intshontshe amavoti wakhe. Yabona? So indaba kaJacob Zuma bafowethu nisazoyiva kakuhle. Nisazowushawa live wakhona ndiwuposte noba sobe sibancane noba sobe sibangakanani akunandaba. But nizoyiposta as long as izofika phi kumnikazi wayo. La khona ke into nizoba sendiyithetha nje straight futhi angeke enzendo. Because kuhlangene abantu abaninzi ukuthi le ndoda lena once yathi yasusa lahleli khona uzosibona kahle. Bafowethu ndiyendathanda ethethwa nguMackenzie sithi indoda iqale yenza imali. Xa seyenza imali iba seyifuna ipower. So eyona ichaza ukuthini? Ichaza ukuthi those people already bakwipower. Ngoku uJacob Zuma yena uyafika nje ufuna uzobasusa nje kanjalo. Nina benicabangani? Benicabanga ukuthi angeke kwenzeke but ube nelakho ukuthi bangamdubuli. Hayi khona lapho futhi ndifuna ukusho bafowethu ukuthi ilakhi bephezulu kakhulu. Vele sithandazile. Ngiyakhumbula xa sithandaza besibancinci. Ngiyakhumbula ukuthi vele mawunedlozi uNonkulunkulu. Yabona mawunedlozi eliphilayo uNonkulunkulu. Ulazi idlozi lakho. Mancinci amathuba ukuthi bakubulale. Mancinci. You understand? So uJacob Zuma bafowethu yinto eyenzakeleyo. After nithethe isiprofeto sika Zuma into engichaza kakhulu. Hayi baqala kozakwethu bafowethu. Baqala ozakwethu bangathi ba prophetha. Kukhona nabanye abaze ba prophet ukuthi omnye waseSwazini andifuna ukuthetha isiprofeto sakhe side. Kade siyenza icomedy endlini ondo esihlekisa ngayo. So zaqala iziprofeto zanda. That's why beningafuna ukuthetha yonke into ukuthi ngobani. You understand? That's why beningafuna ukuthetha yonke into. Ngoku ndifuna ukuthetha iplan yakhe engeke isebenze because akazange kuSimba. Mamela lento yenzeke nakumacingwane. That's why ningabakhululi bonke those people ngoba abantu abaninzi abakani understand.
abantu abaninzi abakani-understand. That's why even endaweni nisebenzela kuzo andinivezeli, because I know ukuthi mhlawumbe nivezela ngizonivezela xa sekutheni, apho khona uzonibona kahle ukuthi hawu uSimba kanti unendawo esona. Yeah, la khona kunetha kungenamafu. Yabona la kuthiwa kunetha khona kungenamafu. asithi ubufakazi khona, asithi ubufakazi xa siya kondaweyo, asithi ubufakazi ngekubone camera. Icamera uyayenza icamera so ubufakazi ububone nje kanje. Yabona, but ukuthi kwamanje ke indawo enjalo mina ndiyazirespecta kakhulu. Okwamanje ndiyazirespecta kakhulu indawo ezinjalo. So okwamanje ngisalungisa into zami, because I know ukuthi abathakathi xa bethi banilocate abanitholi. Anifuna ukubanikeza even a chance encinci, even a chance encane. Andikhathali uba ngumthakathi oyi-1, mina nginyatsa abantu mina bafowethu. Andikhathali ukuthi ngumthakathi oyi-1, andikhathali ukuthi yintoni, but mhlawumbe nivezelayo, hayi lodume mina, lodume mina, ngoba kula khona inkinga zakho ziphela khona, kula inkinga zakho ziphela khona. Bafowethu singabantu bomhlaba, singabantu bomhlaba. Akunamthakathi okothiwa mhlawumbe kubonisa yona okothiwa uyozaphinda akudefeate. Ngisho nasemsebenzini akunamuntu ozokudefeata, akunamuntu ozokublock ukuthi wena ungaphumeleli, akunamuntu ozokublock ukuthi wena ungabi nazo ilento, imoto ofuna ukuba nazo, imizi ofuna ukuba nayo. Akunamuntu ozokuthakatha ozothatha imali yakho ethi uyithakatha. Mhla kuthiwa abantu beza kuSimba sesenibonisa ndithi ayike bafowethu nansi le ndawo lena. Ndiyabona abantu abaningi banithatha kancane, ngithule ndibajongile. Ndithule nje ndibajongile bafowethu. So ulive uyeza guys, nikhumbule mawusebenzise ingcabo zemali ezendizinikeza abantu, bayazi abantu bakhona. Noba uyasebenza uright, ngiqale nisebenza mina. Ndithe xa sengiqala ndicash up 10,000 ubona ukuthi imali iyahlangana, because iqale kancane ngo-R50. Uyabona nganaki man. Kube nomuntu ohlala ndipha imali nje esikhaleni, uya-understand, undipha njani le mali lena? Like kunabantu ongabathuma, so andithandi ukuthunywa ne. Uthola ukuthi umuntu uyanithuma andipha imali, so iqale nje kanjalo, uya-understand ne. Hayi man, i-R50 oyakhuphuka imali xa seyiqala ithi boma 10,000 11,000. Ndasho ndathi ya uyabona ke manje sisikhathi sokuthi ndizazi ukuthi ndifunani. Umsebenzi ngiqale khona apho kuyeka mina bafowethu. Yabo, anduyeka nisithi mhlawumbe umzekelo, anifuna ukuthi ndiyagxeka kubafowethu, ndifuna nabo zakwethu basondele. But ake ngayithethi le party because iphathi ehlanganise nepower zabantu, iphathi ehlanganise napha nepower zabantu. Kodwa if